Gino kuni ati wa wandi ya kiago ya ntobochi Timothy Mutuiri kabako na viatene na karibamo bakuma wandi ya umwanka ukinyanende chibitari ne ya ntobochi dispensary na rako kwero ana kwedirete ukiaka wende kutari kiana kutyomba kwedira kwitumairwa kabako na idirete akiolo tamukanira dino ntobokore wa indi are akurikiria ngwe Marion Karugi na toechio. Ilionga ya MC wa kiego ya ntobochi Timothy Mutuiri kabako wendera wikinyetie kuolele weti na mbere sibitari ne ya ntobochi dispensary munokiri wa kibo maternity ya sibitari eje ira ya mberero kiro tongere burabare kuo na mwankaru wa retore tare kengwe na intobia waka maternity nikabi kuthukira nthi onto MC kabako ameneretie ngavana Kawira akiwanika kwenda kure ya ntobaraba ikandarathi ya kurungamira wa kibo maternity eje na tare kengwe manja bujarandari kio tirima ntobochi dispensary ikoyanga tirima simiti of 100 bags cia cement ciumirite ya na ntobaraba ingwe bakarita sauti ekuwa simiti uba ametumira ya ndiko na ndeko ya ndaurutheria raudia ndaurutheria nderero tinya simiti yo tebio aketha inkuona atongeria beto anto twithira to kwata ndira to correct thirikari ara ibatire kwithira i correct iweta ukawata na bakawata na mbaru kwiya kuura ndinji na kabako whereas thaira bakuja kuurana kwina miuko ya simiti yumirite nyumba baiwatarira kenda muntu aitari wa pending bills cia sibitari ya cia maternity ira buru simiti ira yatengie kuja kuringa plaster na frame ira ciario cia kuja kuimba maternity itaimba maternity mwankaru ari ikari wou itaringwa plaster utebo yetherwa neti yau lakini mutongeria etaringwa mbisa kenda bona ni bakurwa na deputy governor kana na kabako uori ulikelirwe pending bills ciaku ukare mpesa cia wananchi nkuria ngavana atire tira simiti lo thukirite kura miuko yana na entu lakini ngavana anto ibakuyana ukiwe bakawobare ngavana no toringira nye MCO eto Timothy Mutuiri umuria mweshimiwa iyo mantu bao bakuwa matanete nethirite ngwe ewe ka kwenda kuri antu bau mweshimiwa bora kuthithia thai bora tumatwona sirie gwetkia antu babongwa babakuwa bongo bora babwithitie na bakoibari mpesa wira ikuthithika ndenda kuwira ngavana wetu Kawira Mwangasa nejite ku neja abati ukinya ko na kinya bora ukarakari bora kuthithitwa mwasimu wona na tuonie tuone twitwende na tuboci yonde yone nonto ingwe ya community na bora thukia itukuonania batu tikatuwiritwe riwe MC kabako na kuria ngavana Kawira na kinya sibitari u acionere na metho ngwire kwirikana ni ritikuo akiwarira ukiria kayo na kuotongere bwa ngavana botetete boya na reke kwirwa ni siasa nontunika kuthetera kariba wondi yawe ndanjiriria uniku Meru county tetete boya ni aire ithina pending bills ka kwenda kuria pending bills cia ngui nyate yete atitumite aunde tabeya kulaithe thira nguira ni thirite bura yabatire kuthira kan kwenda kuira ngavana no kuo ka liunga Jumamosi uliunga nture mulika ukaliunga nture mulika yo liunga antobotio wethira dispensary arere na simiti bora kura simiti yekeri miuko yana simiti yomerete o ina mwaka yomerete awe tabuithwa ngwire batire kuritwa simiti ire taritwa teka kuya kurua antoba wako barua kiri na mitu bainio na ntekorea yo ba mitu lakini obarterete ngwira yumbo batethia lakini ngwira uma antoba wetu rwari ba nkumeto virus yete na maana itimwe Kawira bakaria bakaua batu katokuringanithia lakini tutekuringanithia orware buingwa ibuonete na bwachunkona na bukona uma bukona bira tukuthetera imbi simiti miuko yanete mya kwithira yuririte ana we wijo kibrecia wijo bore na araina wa wita kuliunga utekwenda kuliunga twakikisha inyaki egoi kana ntobotio kana maua kana wondira inge siku benefit ngwe kuikwe yoka kasi antoba egembe webera bwikimona nikimo butiri nkiripotera Wero TV sibitari ni akiego ya ntobochi egembe South Beto Marion Karugi wa Kenywa.